Runmawi TV clear to Tetibay ule Anggu Ralte kani Chanchinthar ngai thangu amasa in Chanchin langsar zolte RD Minister Professor Vanlalmawii MG and REGS Hlutea in lo na lo thali chung la don lo chung changa state sokar chuan thiam lo na anei lo ti asoi Center for Environment and Social Justice CESA chuan December ninga sangni somthi le panga khan sokar na thok motor kol somthum le pasari anvahan ti soin anvahan zinga hian document somthum le panga afel lova insurance nung om lova UCC nung lawa nual bok heng zinga document fel lo zinga hian dan siam to pol zinga mi MLA patni MC mayor le thok tudang pathum police ho tulian motor patni le traffic police lirthei kani le kelinei antam berni nan soi Rampum huwa pa indigo thlo na tito pani awanga boy na chuakara India sokar chuan voin khan operator su passenger te hena pending refund zongsong chuti khotlai lo turin a hriat tira dan zom lo chuan regulatory actor lak ngal ni tur thuina vo khan Chanchin kim changzo kin ilong ithak chun zomang u RD Minister Professor Vanlalmawii MG and REGS Hlutea in lo na lo thali chung la don lo chung changa sei sokar chuan thiam lo na anei lo ti asoi Nimin Khan RD and LA Department Minister Professor Vanlalmawii chuan thingdol RD block kum somnga tlin lom na Lalthanpuii BDO office building thara honga Hauhnar hian minister chuan ni zein lo na thali chung don lo chung changa sei sokar chuan thiam lo na anei lo ti soin sokar chuan ati turang zel ati thu asoi December ni khan sanction order ti chuakin state dong masabik anom lawati a Mizoram chu central in ashek big lo ti soin sanction order an muto ati a nakin loka finance department in anti fel huna mimal account na alu theido na tibok Minister chuan thingdol RD block in kum som nga na golden jubilee a thleng thei chu lom omati thu soin RD block rin chanin mi puiten ma so na tam tak an lo mu to ba ka huan le thlai thatak tak te an nei pha to ani ati a Mizoram Rural Lively Missions via self help group 10 until siam chuale thar chua tur malak mek ni in aminga tan sel healthy mang turin registration ti mekani ati bok MC Board of Corporators meeting chon imin khan nei nia sokar kum kalmek sangni somni le panga sangni somni le peruka revised budget estimate tan vbl che za somle pali point bial palian pom MC Board of Corporators meeting hi Aitea mayor pularin enga sai location in Lalthanpuii MC Board of Corporators meeting hall nei nia MC Executive Corporator Cash and Accounts sang tu palaring lianan sokar kum kalmek sangni somni le panga sangni somni le peruk chunga sum in dei lo na pushuk na tur revised budget estimates cheng vebel che za som pali point bial pali phara hei an soi ho nuwa lungrol takin an pom ane MC revised budget estimate hi budget estimate sa chang apun na chu cheng nuwa iza somre le peruk point pakwa pasari ani a MC budget pumpuya changa vebel che somkwa le pakhat point panga pahni za somriat point pahni panga chu mipui maso na kai noi thona ta na man turani a corporator le thok tu telo atan vebel che som panga point pasari pathum za som pathum point pasari pakwa da ni in local council lo man le kai noya cheng nuwa iza somni le pahni ruwa man ani bok sokar kum kalme ka MC sum tho chua chu cheng vebel che sari point panga atling to ani Longtlai West MLA pusingun lian chung animin khan tuichong luya lei CADC le LADC in kalpona poimo taka hong pusingun lian chung an tuichong lei ahon hi vasai kai le longpuing hat khoing kara omni in border road organization BRO 10 chengnwai somnga pasari nuai ni singli le sangkhat za somnga le pali sengin ando ani a pusingun lian chung a chon kumsang ni som panga leido tura ruang man ti felvek to ani ti soin kumsang ni som pasare tanga tho chan ani ta a har sana chang chang wangin a hun taka do zo le pe fel man ani lo ti soin tu nei ro mi pui van tlang man thei tur pe fel ani to ti soin ka tho zo ani chulom omati thu a soi pusingun lian chung a chuan tui chong lei chu chakma autonomous district council a cheng tele lai autonomous district council a cheng te tan ingal pon poimo takni in tuna chuan border road organization BRO kal tlanga leichang tlung zok le tha zo ka do ani chu mi pui tam zokin an chho tang ka ngei tur thu a soya ain kol khonga po khotlang shwai tu tele khotlang mi pui ten mo phurna an nei ni ti chia nei tu chan chang cheu turin angen ti soin leido ani theina tura bulchan tu central sokar le thale zung seng tu te chunga Longtlai West MLA chuan lom thu a soibok Center for Environment and Social Justice CSA chuan December ninga khan
Saka na thok motor kol somthum le pasari anvahan ti soin anvahan zinga hian document somthum le panga afel lova insurance nunga lova PUCC nung lawa nual boka heng zinga hian document fel lo engamazata ni in an soya MLA patni AMC mayor le thok tudang motor pathum police ho tulian motor patni le traffic police lir thei kan ni le kelinei antamber ninan soi Center for Environment and Social Justice CSJ chuan voin khan tu chua semin lir thei khwa khirna dan ken ko konga sokarin kum engamusa takal puito zero no tolerance drive chu December ni khat sang ni somni le panga changa akal pui le meka aiso khopui chung lir thei chi sang sang to thin tak a thol phalu tuk hi mizo zadik tak dan bo chiat le pe hel tumna cheng takin alanga kan ngai ni antia chui chian nge ngain an chiat thu an soi ni hethil hi politics alak chi ani lova nam anga kan bo chiat ne le kan in siam thana tur chi ani zo kani antia sokar po inen fia turin kan be se ni antibok zero no tolerance wanga mi malir theinei tu te phun noina atama wangin mi pui phun noina zona zir chiangin December ninga sangni somni le panga khan sokar na thok motor kol somthum le pasari anvahan thu an soya anvahan zinga hian document somthum le panga afel lova insurance nung lova PUCC nung lo nual bok hek document fel lo zinga hian dan siam pol zinga mi MLA patni MC mayor le thok tudang motor pathum police ho tulian motor patni le traffic police lir thei kan ni le kelinei antamber antia dan ken ko tu tele sokha na thok ten dan anzal owang hian mi puilamin dan zom an ngai poimo lo pha an ngai ni antia hetiang taka dan siam tu le dan ken ko tu ten dan zalo naram ni hi azat hakani anti kan tu le fa ten kanuna engeron zir se kanti sokar na thok niam bera changa sangber chief minister thangin mi puilam po dan za azom turin thinlung thari puang u ti in an so mane MHEP president pilalian ni chuan mizo mei chia te himna le maso na ngai tu a theitop chua zel chul thua soi nimin khan tuipui ral huam chunga sasep khwa MHEP da chuan andin champa phak voi somnga na golden jubilee sasep community hall alomin MHEP general headquarters Chanchinthar president pilalian ni chuan khwalian ni na man puya mizo mei che himna le maso na ngai tu atul thua soi ba ka inlung ruala theitop chu atul thua soi MHEP president pilalian ni chuan mizo mei chiate mason chozel chu Christian awanga ti thei thu soin mizo mei chia chuan tak tak chozel chu lom omati thu soya heti rual hian mei che himna le mason na dal thei thil chang sang tar langin chung har sat na sukiang tur chuan mizo bi puite in siam thata poimo ti soin hemi konga hian chanlak thara poimo ati bok MHEP president chuan hursualna wanga no pangkum tinglo khwai khem pung chhozele mizo mi pate rui thei thil wanga no pangte mei thai tam chhozel te chu anam anga thil poitak nam nu khoi ani thu tar langin rui lo anga ngai chia lo gut kha manga thil siam cho in chalai le no pangte thisel na ati chia dan chu lung chia thla ka ti thu sein MHEP chuan ham thuam le in chen hum halle vonun rungo du tok lova ami hring himna le thisel na lama ma so na pa ka mi hring din chua konga phak ang to ka malak chhozel chul thu asoi bokani golden jubilee lomna hian infiam na le inti hlimna chi sang sang buat sei ni a jubilee lung thatak phun ni in tlai lama jubilee roi che ani bok pangzol khwa lo nei tu te chuan tun lai hian lo lama an thlai chin an seng chho meka thlai sang sang an thar zinga mar cha chu hlotling taka thar chuak tam tak an pangzol khwa hian mar cha an thar tam hle a lo nei tu chung ko tin deuh tho chuan mar cha an chinga an mar cha chin te sengin thal turin an song bola heng mar cha te hi mar cha thau an ti mai ni in an phorowa chu vai hawin mun a kg kha thum som nga in an lei saka thar chuak tam zinga quintal li thlenga thar te po an ani mar cha pa ka hian so thing po engam baza an thara voin khan kg khat cheng somni le panga in company ten an lei saka so thing ching tu ta chuan atira an cho sa chu lei tu tlem te a an lei saka wangin cho to sa da chiat an nei nual ti an soya a hloma thal thei chu an du ber thu an soibok kumsang hasakwa somsari le pakata India le Pakistan indona a 5th Assam Regiment 10 jam indona awanga choi moina battle owner andon champha voi somnga le palina chunimin khan ex fighting 5th association FA10 KV Paradise tur tlanga an mang
Huna hian Indona tel 5th Assam Regiment Mizo sipai tele an chung ten tela Lieutenant Colonel Clement Lalming thanga MLA le Mizoram Ex-Service League President ni bok chuan khwalian ni in Lalthanpuii ani putlemen Lalming thanga chuan 5th Assam Regiment ni in kumsang kasakwa somsari le pakhata Pakistan ne na Indona hna ro pui tak lom na hun kumtin man ani thin chu lom mati thu soin 5th Assam Regiment ten he Indona wanga Champ Battle Honor hlan ani chu chuan mati thu asoi 5th Assam Regiment hian kumsang kasakwa somsari le pakhat Indo-Pakistan War Khan Chem Sector Pakistan Raladova 191 Infantry Brigade Hlutea Battalion Zinga pakhat ani heti hunlai Pakistan thiltum chu 5th Assam Regiment omna mun lak vakabe pui thaka December nili kumsang kasakwa somsari le pakhat zana manawar tavi tuna India le Pakistan in rina lui chunga concrete le chu a control ngala chutatang chuan arang theang bera malampana India sipaite inrin felma a Aknur Bridge le Aknur Khwa laka o be ngal antuma chu antum tilhotling tur chuan Pakistan sipaitam tak 5th Assam Regiment led engamazata tam 23 Infantry Division 26 Tank Brigade le artillery tam tok tak support le jet fighter nen chumlo chatlava be pui an thak chu 5th Assam Regiment chuan anlo dang tlat zela 5th Assam Regiment officer te huaisen na Remremi na le an leadership that na tele an sipaite luchum ban chum huama an melma ral ando tatawangin Pakistan thil tum chu antilo chamta ani kumting Christmas zone pianga anti chin angin Salvation Army te chuan mihar sa te Chanpuii nan Red Kettle Service an kalpui chan le mek The Salvation Army ten khovel puma kumza somthum le pali lai an kalpui to Christmas don pianga mihar sa Chanpuii ngai ta na bom ketli sendo a kholai remoi an tum chin Red Kettle Service subizaroma pokalpui chin ni in kumin kumsang ni somni le pangata na Red Kettle chuni zan khan Indi Eastern Territorial Commander Colonel Lalbullian chuan Woodland Hills Aizola ahonga voin chang khan Mizoram hun changa he service hi kalpui ngalane kumin hian Aizola Korben chang somni le pasari te chuan Aizol DC ramti na in veng changa inrin ni piang in Red Kettle hian kalpui do na December ni somnia a khai khom na a omanga sumlut zong te chu veng changa khotlang shoi tu waime le local council teron chungin amamo tu te hne na an sem chuak vek don ani Salvation Army te hian ni kum Red Kettle Service a khan chengwa ili sing khat sanga zanhi somnga le panga an mu chuaka kumin hian mi pui te khong ina zara ni kum ai tam mu chhuale ngei an tum ani Mizoram State Sports Council Golden Jubilee Celebration 15 Mizoram State Fencing Championship sangni somni le panga chu nili le ninga December sangni somni le panga khan Fencing Hall Multipurpose Indoor CP ra Mizoram Fencing Association Board sei nei ni a Infirmi Fencer somnga antela heta head event si chang foil EP le sabre a te category pariata anin L ani Championship final a hian chief guest Puvimal som thluanga MLA Vice Chairman Hyper Committee lunglein closing ceremony a hian loman semin thu cha poimo tak asoya infirmi te chu te mataka beisel turle thu oina chu hotlin na bulchan na ani thu ashila heuna hian Paul Berlan puya MPS Senior Sports Promotion Officer in thu asoibok Fencing Hall Multipurpose Indoor CP ra MSSC ta chumi faten coaching nei nan mangchun zom zel turle mi fa chu he hall an mang thei hi alom matia infirmi tan chan la zel turina fuini mi fa president puthiang le machuan 15 Mizoram State Fencing Open Championship luang taka an nei theile sarkara an ho tu poimo tak tele CP khotlang chhuai tu ten an choi om thei chu lom thu asoi ani Hello online Mizoram te chuan major discount event sangni somni panga intan tonon buat saye heng bung rochi sang prestige home clean thildang te mizo puan kutta le kholta te no pang thomna piang lim atanga kumriat china hian athale zuala baby romper sa ti hian buy two get one free te ani anga tin pantalan lo mobile phone ate discount tak a ombok ani Buenia Fosro International Brand kan nei ta hi RCC Reservoir kan sakate PHC tan tu changkai takle improvement chatak bethe tu ni in asiata concrete building satu te tan te po hian improvement chatak apek thei kabe seya amun hi Lalthanpuii building a omani a
chu mi queen dorila alomom ngot ang kan construction po nasa taking improvement kan ni thei phain karingani Zoram pon lam chanchin ilong ithak chun somang u rampum huwa pa indigo tho na ti to pani awanga boy na chua kara India sokar chuan vo in khan operator te chu passenger te hne na pending refund zong chu ti khot lai lo turin a hria tira dan zomani lo chuan regulatory action lak halani tur thu in avo khan tu chua siamin Ministry of Civil Aviation chuan thlona cancel emo ti buai emo zong refund chu pathiani December ni sari zandaria ta kim taka zo fel vek turin airline process phutani Ministry chuan airline se chu an travel plan a hong anei to passenger te chu rescheduling church engma le lo turin a hria tir bokani Ministry of Civil Aviation chuan Indigo chu pending passenger refund zong chu ti khotlai lo clear turin a hria tira Ministry chuan flight cancel mo ti khotlai mo zong refund process chu pathian ni December ni sari sang ni somni le panga zandariat ma a zokim vek turin ati ani Ministry chuan avo khana airlines te point an travel plan cancellation a hung anei te chu rescheduling charge engma le lo turin a hria tira Ministry chuan refund process ti khotlai emo zom lo emo om chuan regulatory action lak ngalani don ti ati chiang ani Sokarin thu chua hnu hian Indigo Airline chuan thu chua siamin cancellation a refund zong chu ti fel vek ani tur thu a soi airline chuan December ni nga le December ni som pak inkar chunga zin tur booking cancellation zong le reschedule deal na zong a full waiver apedon ti a soi boka harsat na an to te chu customer te hne na ngei dam adil bokani khati zong khatun chuma Chanchinthar kan puan thei te chu ni